Me mashofo nyina akwaba ediba attention TV so ebusu ya for mamu nim sa attention TV de. Nsema agisene ne awaye man mu na my for so na ne eba edibedan ya hwefo de wose mamu update wo ho no. Ye boy ya humode anse be mamu update wo mu. Na ebusu ya for nda me ne wo kasa yi ade ansem bia ba beton monten so efa eye papa pani a wo 67 years. Na wato akwala wo 7 years mo na brand sem ne beton monten so no. Say ene mu nchemu etie. Ya ko wajatum wajatum se akwala ne de otene nsa onyankopon anim so okasa oni akwala ne enda adade na oboa na emom no se ne na akwala ne dikan aka se one no eda baako one nda mienu ewo koku ase ena mienu wodem ena de toso enum ena chese ne papa eba be chi no eno no de ose onje enu entum na emom no wojitum se oni akwala no eda baako ewo koku ase na de toso mienu no ena oye se ode ne be ma ekosha akwala anase a eho na ne papa eba be chi no nti eye mienu ena na chese waye eho no kra no wo kira odi wura na anko o ye se odi wura mu na no but o chese first one de koku ase ode no de ekoe o chese koku ase one de ode akwala ne to ho nti ene de tumi ewura mu yi na we ne de na chese anka wode ne etna ne so nti na anhye de nwura mu ena ne papa ebe pie ho no mo a omo eche no nti no wage ne mfom so atu ene ne nam so ono 63 international no ntimi onya sa straight we say no for the sitting yeah they no nti say also 10 years they say obana why you yes I are hostem nti aye judge na chese oti adwam ana Dorinda Smith ata entremu a we nu kra ya sotwe a eso efise ohwe ni mfie nu nso e kan ho bia no na ma emfie nu o man sa de etisa efise wo hwe akwala na asekra mpo na sene wase akwala na tene no so kra akwakofa bibi foforo aye no so aba beto abusuafo so eno no se nu na nke se nu se ye hwe ho na ye de no ho asotwe e de ma na nso no judge no etira na che se ohuni mobo na emum se na ebeye na ebeye esuade de ma foforo no enu nti na wama no emfie edunu entimi no ka se de obepie mu ewo asen breku nyambe kira ya rehosem na no na ye bisa se eden na bema akokora a otisei watimi yama wo ne akwada keto a oye wo nana kra emfie nson ene no akwakoda na nhwem kakra ye chese na opani no edikan akeka ewo krom ho no mo se ne yire eya ade a omma ne ho kwan ema ne nda afensu no yire ma ne kwan ma ne nda. And yes. First reason, and a second reason, so then. And a second reason, so no. And I'm the scientist, I'm much as or in Trebian Kuana Ziano, which I into a China say Banacon, who baby and fanfire, and I'm so who are Kalana Chese, who to me, a father and a girlfriend, Chese on an edited that rough. Into what didn't form Swatum, Chese, Sabri, the Adina Quacupium, Ewo, Ankafo. Now, Kofi, I never qua, ye bisa or man for Meba, Coquas, hono. Akra ne di nachi enne kwafuo mu ho ananse ekoku ase a ewo emfikyire wo bepie mu ewo ho no na ho ne yakura enti dan no esisi mbako ewo ho no nti eye efie a chese ewo ho no ba ye duadua koko nu bebre ewo ho no a chese eye efie ne nso no koko ase ewo ho no nti no okache akwala ne se onkonkoja no na onkonkofa eye koko a wate edi egu ase emre fie no no kọ ho no mo edikan no woni akwala no ekokoye sa ade no ena ne mienu so nso no kacha akwala ne se watete bofre bi ewo ho no mo ntinu wondi akwala na chi akwala ni na chi na one no enko na onkonkoje ena okọ ho no mo a one no ekokoda ho owie no ogbo akwala na no se ma ne nka nti obeto aboduaba edi ama no ena chese eno no eye miensa one ne da wa akwada na nkasa ni papa edemu na ye bisa se ani ema we no ekoso nyina na akwala no a wonye mfie nson wano ate kama edenti ene wantimi ambo ne maame anase ne papa amane eno na chese ababeto dwase akwala no eye se obeka ne mom no awofo no na chese omo no eye se oya akwala bone enti no asemwe asepania no enye wowa no na se enti na asa akwada ne eka no mo anhye da anje na ndi ene na ma akwala no so eka na no tumu a beye emfie be enna bebre ni no enam so amakwala na ntimi ammo so afedie ne papa nkasa bebe sold omumu a
eno ekwakọ wie sei nti sa bere de opani a yefre ne say Joseph Begina a dodo na efre ne say eye yaw ison no ye de akwakọ pie mu o ankafo a okwakotwa emfie du ewo ho oh ne ire ne ba court abusuafo obia ni ho no mo baaye obia ndi na chinti eye ono the Republic versus yaw ison hey abusuafo obia nti ho no mo I guess yaw ison e come nko aka ono nko a yeah fellow Ghanaians your friend Tiflos Anan the doubting Thomas me wo ani jesam sunko bi e de brewo di obi apene daachi bia no eno ho adwuma ena oye se opese wo YouTube daachi anase wo social media handles ne daachi eye perfect dia then eye baby bako Ozitech oho ena betumi aboa ama wetumi advance na me catch us Ozitech ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama Instagram ombeboost ama na de wo mukura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombeboost ama eba no followers ombeboost ama eba no watch hours and also boost ama yes a drop baby ona newo na so obi san subscriber a sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us mpe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bebia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama will making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedi bia 0598 697619. Me repeat number in the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Ebusia fa ya de ye nsem nchoma ya kwakwaji ya ye hu se ya de ese papa ya no over 67 years or to akwala over 7 years monano. Nkrofo do na ka se ya de papa no de ya no na face no aka se papa no krampo no. Enye first time oya akwala ne sani na mo na second time oya akwala no esa etisa ban ensa so ne page ya eya pa ebi mo so ka say ya de ani de ya kra na ensem beto monte so say 38 years old man not akwala eya na yere anua ba a wo 12 years mo na enti den pa na eba ya manga ne mu han mu say for adwenture to comment section one mo say na be ya betumi ehu adwenture e de fa eya enkwara nkitinkita ya to mo na ewo ya manga ne mu han mu say e na de pronti a yetumi eya nkwala esa ewo manga ne mu han mu say kai se social media handles ni nyina na ya attention TV to wo mo de aso be like wa share wa comment ewo ye videos ni nyina eso e ya de o share mo abonti abom sabane funu ohema echa